Prilep, po period od 10 godini. 8, da. Koje беше чувството кога повторно бевте поканета да настапите на Pivo Fest во Прилеп? Pa ja prije svega zahvaljujem što smo me ponovo pozvali, što znači da je ljubav bila lipa. Kad sam prvi put došla nisam očekivala da će biti toliko ljudi, nisam ni znala da li me znaju ovdje uopće ili ne. Ali kad sam vidjela onoliko puno ljudi, sve mi je bilo jasno. Ljubav se dogodila i evo opet smo sad tu. Jedva čekam koncert večeras. Bez obzira što je kiša i bez obzira što je malo ružnije vrijeme, ali mislim da će biti dobra zabava. Вашите фанови во изминативе денови, кога кажавме дека повторно ќе настапувате на Pivo Fest, кога видовме дека денеска не чини времето, помалку и се уплашија. Дали воопшто Северина се плаши од вакви временски непогоди или едноставно професионалноста си го прави своето? Pa nekako Bog je izmislio kišu, tako da mislim da je kiša baš lipa. Možda bolje nego da je 38 stupnjeva pa da ne smije vruće. Možda je malo teško za ove pivopije, zato što se bolje pije kad je vrijeme toplije. Ali dobro, večeras će biti onako bez pive i onda će se sjećati sutra šta je bilo na koncertu. Имате нов албум кој навистина најдена широка поддршка е вашата публика и навистина има извонредни композиции, барем мене ми се бендисуваат многу. Колку сте вие задоволна од она што го сработивте на последниот албум? Album bi trebao izaći početkom 10. mjeseca, odgodili smo ga, trebao izaći sad početkom 7. Ali nekako mi se čini da je bolje vrijeme tad. Još mi je pristiglo nekih pjesama koje su mi baš drage i koje su dobre. Imam sreću što sam napravila dobar album sa ljudima koje jako volim. Džala brat je moje otkriće i napravili smo tu pjesmu Otrove koja je onako simpatična. Kao lijepa balada od Miloša i Filipa. Sad sutra baš putujemo za Beograd, snimamo spot za jednu pjesmu i tako veselim se tom. Mislim, veselim se uvijek novim pjesmama i nadam se da ćemo onda imati turneju i da ćemo opet u Skoplju imati veliki koncert u našoj produkciji kao što je to bilo za Dobrodošao u klub. Ima li biografski pjesni u ovoj album? Pa nekako sve pjesme su otpjevane, kako bi vam rekla, emocije se stane u nama. Ja? Ne mora to znači da su one nove i friške. Mislim, ima starih emocija, ima novih emocija, ali pretežno su to pjesme koje izabirem, one koje se meni sviđaju, jer nekako imam sreću da mogu pjevati samo ono što se meni sviđa. Ali ima raznih, ima emotivnih pjesama, veselih pjesama. Ja sam još uvijek u duši dijete, tako da ima i ovih dječjih. To je najvažno. И кажете ми дали еве напомнавте каде се и што се ќе работите во наредниот период, дали ќе се одмарате некаде, има ли Северина план за одмор ова лето? Ja sam se odmarala do neki dan i sad idu koncerti, baš smo se zaželili. S bendom jučer kad sam putovala, svi smo pričali napokon više da idemo na koncert. Imali smo pauzu od nekih mjesec dana i to nam je dobro došlo. Da se malo osvježimo i da sad krećemo dalje. Nakon Makedonije, u petak smo u Makarskoj, u subotu u Portorožu, poslije toga u Vodicama, Primoštenu, dio na sve tome. Набиена агенда, значи. Да, од Вардара па до Триглава. Пред 8 години рековте, кога бевте тука прв пат, рековте дека имате желба да завршите музикологија. Дали тоа го завршивте? Znate što to su... Ili veoma se životot во други... Želje i mogućnosti su dva različita pojma, tako da vjerojatno nikad to neću završiti, ali možda u sljedećem životu. Ko zna, možda završim muzikologiju, a možda budem negdje u planinama u Njemačkoj, ko Heidi, sa umjetnim patuljcima, onako, vrtim miran neki život, domaćice, nikad se ne zna. Втор пат сте во Прилеп, како ви се видевте Прилеп по вториот пат, бидејќи имавте време малку да го видите, и како изгледа по втор пат домаќин Маријан Ристевски? Pa ja uvijek kad dođem u Makedoniju, onda drago mi je zato što sretnem svoje prijatelje, Renatu koja nam sve to organizira i koja je krasan i čovjek i organizator, ali ona ima jednu manu, a to je da me stalno tjera da jedem. Ona ima misli da sam premršava, vrlo je slična mojoj mami i sinoć kad smo došli 2 sata izvadila nam je
Ne znam šta je sve bilo na tom stolu. Od pinđura od brdara pa do driglava. Uglavnom, nekako to mi se malo ne sviđa, to nutkanje. Čeka me kao pljeskavica, malo prije sam jela. Izvini, ali to je tako. Tako da, ono što ja znam u Makedoniji, što to su dobri ljudi i nadam se da Makedonija će biti dobra i biti super. Drago mi je da gradonačelnik je simpatičan, jedan mladi čovjek kojeg sam upoznala prije 8 godina i jedna fina familija i kažu da je za Privrat napravio puno i to mi je jako drago. Благодариме и посакуваме најуспешен концерт.